mwega muno mutegeri wa Weru TV ni gita ringiri riega baba twete kagita gakega gakugora mwathani akuga kagita gakega kara Jehova akoraniria na baotwe arikana twitana mbere kwa rionto buria bwegie akumbana kiri burutani biotoro inko ibwega muno ndenda kwarira ginto kiegie witekyo kiri mwathani murungu witekyo kiri mwathani murungu witekyo kiri mwathani murungu ndene ya yukuria ya baruga ya mbere ya Joana 1 John idhano kuma mustari Joina yukuria Joana ya mbere baruga ya mbere ya Joana idhano mustari Joina niongora tuthoma twita na mbere rietwa riakwa mbita Pastor Destiny za Kibundi na nutharimi wigwatanite na unige kiugo giki ndene ya baruga ya mbere ya Joana idhano mustari Joina Biblia kauga ojo ikweja kwithira ora wende uciari murungu nombanaga nthigurune ikweja kwithira bubu ibu ombani bura bombanaga nthigurune na bu na witikyo bwetu ikweja kwithira muntu wonde ura uciari ni murungu nombanaga nthigurune na bu ibu ombani bura bombanaga nthigurune na bu ne witikyo bwetu kwina muntu kumbira mantu ija itoi na Biblia no yatwira njira hinjaga ya kumbana na bubu ibu ombani Biblia kwa uria wonde ochiari ni murungu nombanaga nthigurune na bu ibu ombani bura murungu atoete Biblia na ye kauga ati na bombani bobo na bu ne witikyo bwetu kiri mwathani murungu witikyo kiri murungu ne thaga witikyo kiri murungu ne thaga ligana ndene ikura Efeso 6 mustari jwe 16 Efeso 6 mustari jwe 16 ikauga atiri negurura jonde bujuke ithaga ya witikyo riria naryo bukomba kurungika migwe ya mundu nkoma kwine ithaga rimwe tunenkeri ithaga ria riri iguru ria mantu jonde Biblia iruga ambavo iguru ria mantu jonde ujuke ithaga ria witikyo ni ithaga riria omba gwikeria najo kuma kiri migwe ya mundu kwi mantu kurukirite reka witikyo bwaku kiri murungu bukaine ina reka witikyo bwaku kiri murungu bwendere kurika nabu ne bu witikyo this is the ura wonde ochari ni murungu nombanaga nthigurune nabu ne bu ombani bura bombanaga nthigurune nabu ne witikyo bwetu dene Zaburi 86 mustari jwa mbere Biblia kugatire murungu nwegi chitho geto na nwe utedio bwetu nuo tedio bwakwe igitara mathina murungu nwegi chitho kwa weka murungu wetekyo bwaku kire murungu otwika watuma murungu watwika gichitho gyaku Biblia kauga na murungu nwegi chitho geto na ni muchore wakwe igitara mathina thaira mathina jaingia nkauga ojo mathina jatona na yate murungu ateo mathina kinyaja reo Biblia iruga ni muchore wakwe igitara mathina achore bangi aba matokaga igitara mathina achore kabetaga kuraja mathina jakeja achore beja ba wikirainya ba kura turi amona ugwe twagwikirainya murungu akonekanira but ora mwantu jagweta jagitwaga achore bagokera lakini Biblia yetwira ojo no murungu imuchore wakwe thaira mathina jaingia ukorirwe na muchore wakwe no imwathani murungu Biblia kauga na imuchore wakwe igitara mathina ko ekawitukyo bwaku kire mwathani murungu no mwathani murungu akagwata gukurwerera na gukuonekanira ndene yukura Ibrania 11 tukeragia mantu jegia witikyo kurwa na birutani biotoro tukeragia mantu ja witikyo kurwa na birutani biotoro ndene yukura Ibrania 11 Biblia kauga ojo na nimbi tukauga nkurukia buu kanya gatingana twaliria mantu ja Gideoni mantu ja Barak mantu ja Samson mantu ja Jefitha mantu ja Daudi na Samueli na nyairoria bara ukurukira witikyo baene wetherie monene gukurukira witikyo batalirwa wageru ukurukira witikyo bona mawira na ja murungu gukurukira witikyo bainga tunywa twanga tunyi gukurukira witikyo boria mwanki jwankunei gukurukira witikyo baraga kuragwa nancio kinyethira ibale na kulemerwa baratuika bena inya witikyo butumaga kulemerwa gwaku gwatwika inya yaku witikyo gutumaga kulemerwa gwaku gwatwika inya yaku Biblia kuga bara gukurukira witikyo kulemerwa kwao kuratwika inya yao rimbira kothiri ninya ngakwira njire emwe ya gucokerwa ninya igwika witikyo bwaku ari mwathani murungu igwika witikyo bwaku kire mwathani wa njore igwika witikyo bwaku kire murungu no ntunwe no mbanaga kire mantu jonde Biblia kauga ojo bogo kurukira witikyo kulemerwa kwao kuratwika inya yao baratwika nchamba chandwa uchamba bumana ya na witikyo barenga tandu na barabenga mono
ekuru baramukira hana kumakiri yako gwegento kwithetie murungu ari ugojo kurukira gwitikyo kiwi kwite kiwo kwigikinyete muthia gukurukira witikyo gintu kiu no gicoke moyo gukurukira witikyo ekuru baramukira akuo kuma gimgukuone na baba ingi barathinwa na baba ingi baramukira kuriokwa kinyethira matu jari jamana na Biblia kauga ojo gukurukira witikyo barombana gukurukira biurutani murungu araba ombani ndienda gukurukira ojo mutegeri wakwa utugi ni njara ya murungu irerenkanaira witikyo ni njara ya muntu irethagana utugi ni njara ya murungu irerenkanaira murungu akenda gutunenkera atunenkera na njira ya utugi. Grace is the giving hand of God, faith is the receiving hand of man. Utugi njira ya murungu gutunenkera lakini witikyo ni njira yetu iria njara yetu iretamburukawa ikajukia kuma ke murungu ndenda gukura kithetina ke murungu gyo utugi kina into bingi bya gwikirite amona birutani kwina bya gwikirite na witikyo ni njara yu yongwere tamburukaga ikajukia kuma kirimetha ya murungu nkauga ojo witikyo ja kujukia mwamburi nyume ya kuromba mbura witikyo ja kujukia mwamburi nyume ya kuromba mbura kuromba murungu mpambura kinyambere umiona ukajukia mwamburi that kiko twetaga witikyo yani ugetikia bunda aromba murungu akabuthithia twita na mbere ngakonia kithomo kimwe mbithiri nchugaga ojo igita na ringi ati antora baingi batikaranagia murungu ena inya kuthithia batikaranagia ati murungu nwe imombani kira bakaranagia na kira batetekaia ni ati murungu kinyabo omba kubathithiria nchokeria kaire antu baba ingi batikaragia ati murungu no hombane batikaragia ati murungu no aringire bange biama kira batetekaya na ati murungu kinyabo no abaringire kiama biribiri eruga gukurukira witikyo baraba kwete barariokwa gukurukira witikyo birutani bira biario birarungama tukwe mwari tobetenge na Jesu baunete riene barambiria gokia Jesu kinyethera na yabo nabo na inkwerera ojo murungu kwethera ole amona we na witani no tukwa birutani biteja bareria na gatigate Biblia eruga atire kuragia kirutani barambiria kumukia munene ko mami to kithiraga Biblia eruga Jesu agukira araboria atire ina witikyo bwenu buri ina witikyo bwenu buri katigate kabiurutani kira murungu etherategete witikyo bwenu na nkwera ojo Theira murungu ora kiuria atiendaga kumenya ansa murungu akoria kiuria witikyo bwa kwenda kuona tukwe murungu arori Ezekieli aramwike kigurune kia mindinde emiomo Biblia eruga aramuria Ezekieli mindinde ekariuka Biblia eruga Ezekieli aramuchokire aramura murungu igo wije imbi okurukirite wekaria mindinde omomo murungu na ije murungu akoria kiuria ti ansa kwenda ansa na ijuri nayo kiria kwenda kuona ni witikyo bwenu na nkauga ojo kuri antu betekaia ate methori jo jaringithia murungu ndenda gukwira methori jate na witikyo imantu jotheri na nkauga ura negirwa muntu mwakiuga akuoka kwithira murungu imethori jamuringithaia ethira gwaka endi kuota Somalia ukeja kwithira imethori yake jamuringithaia atithire gwa kwethira kuri antu bange no tukwe bange beije kurira murungu te methori jamuringithaia murungu yitikyo bwaku ndene methori jau imbi okwirigira murungu athithia antu ibeije kurira uте muntu otomba kurira ute muntu otekira kimwinga no ute muntu kinyotije murungu no arombe lakini witikyo bwaku ke methori witikyo bwaku inaburi witikyo bwaku kiri murungu imbi wirigirite baba akathithia imbi wirigirite murungu akunenkera imbi wirigirite Jehova akathithia ndene yukuria Genesis Biblia kalia mantu ya Ibrahimu Biblia kuwa kinyanto amwe Genesis 22 areta arakinyantwara murungu amuretete kigongwana ndumba cyo ira muri atire ntyo kuri Abrahamu guntugo kuwitete ri gwitira murungu weta kwa karata na atuthomene ne kiambiririe 22 ingwete kijwa tweka mustari jwe na uguni kiri ogwe na jwa tweka kidharimo kiri ogwe wetekyo igwete kira ndombete ndinakyo kinyambere yakija wetekya ndikuromba ke murungu na kwambiria kumure ibwega baba birutani ibinge lakini imbije ndio kuromba baba ukathithia baramuria atire ndene ya Genesis 22 verse 5 ikawa atire na Abraham na wararia na ndaka imbethi ira bari nacio arabera tigwenia jamwe na antigiri na atwe na ka eje gaka tugeta tukathaye murungu na tukeja kiri babwe murungu amwirite Ibrahimu itesaka kigongwana murungu amwirite ndio murage lakini ndombatia we Ibrahimu arichira atire babwe kareniaja twete na tugachoka niki netikitie murungu ro mpere mwana ojo kinyanda muraga ngachoka nawe witikyo bwiteka yatire
kira murungu anenkere no kithire agitite gukua lakini murungu ali ninye ugitoria no kithire kira murungu ampere nditaga na njira ciothe nkona inandi muthia jwa kinya muthia nkoga inandi muthia jwa kinya muthia jungwa lakini bibilia eruga ujo Ibrahim aribera atiri gatwite na gwakanire atia thairi ari akue kuraga kambo igaka murungu owitikio nejire bibilia eruga etikirie murungu monkare twa baba wa witikio atetro baba wa witikio no ntweri another title mbugire title ira murungu atweja marito jara atweja ikuringana changamoto irio turite na tombanagitio bibilia eruga arabera atiri tigwe ni aja twite ari akue kuraga kamboi bibilia eruga murungu aramuonia nyomo ya gwita kigongwana ndienda gukwira ujo kuri na ntwa baingi bagwe inkwenda kuona Jehova njire ationawa no nto mugweta ukimweta Jehova njire no mwanka kwithia kuyobu chemeni Ibrahim challenge akurukirite na murungu omonekanira mura ugo igwo murungu mwejani kire mene gyaku murungu bikaejana niki iwetekyo bwawe bwaringithie murungu no murungu aragwata kwejana Biblia karia istire kire ya mantu ja Ibrahimu ndienda gukwariria onkwira ojo ndikeria mutegeri wakwa it does not take time, it takes God. It jokaye gita ejokaye murungu mantu na ja Ibrahimu Biblia kauga ojo Ibrahimu yaterete mwana almost 100 years ntuku imwe nyume miaka 25 kuma bakugwata na mwekuru wawe murungu arigwero mbara yawe na araba mwana likana it does not take time, it takes God. Kira miaka 25 etenge kuriba murungu ntuko imwe arona wetekyo bo Ibrahimu na ningi araba ibi murungu akwirite imbiregerete kumake murungu moyetekyo jawe ni na amen augere akathithia mbugere ati murungu ati ari ikenda atugwiria murungu araya ikenda athithia ati ari ikenda atugwiria araya ikenda athithia ndene yukure Aroma inya mustari jwa 17 Aroma inya mustari jwa 17 Biblia eruga ojo mbere ya mwathani Ibrahimu aretikia murungu ura wejanaga moyo kuma kire akuo ura wetaga into biria bitioje kabirio aretikia giutatin na wiregero areregira giutatin na wiregero murungu ura wetaga into bitio je kabirio wetiki weta into biria bitioje kabirio birutani birio na bibi tigere kira ntigeri shof ndukene kwa kira tigere ndigwo oninkinyete mudia gutewirigiro bunge lakini wetiki gweta gintu gitio jeka kireo Biblia kauga ojo giuta tena wetikio aretikya murungu na ratuika baba wa migongo kuringana utetu rwa aretwe iguru riawe verse 20 niyo kwenda kuthoma na tatangatangire kiwitikyo bo murungu teka murungu atetwerete mantu lakini thina ibatu gutanga kire mantu jara murungu atwerete birutani biejaga inkwenda monorari na bonke augere na mwambo jwe chonko ngitaura kemero. It's not that we cannot stagger but we should not stagger in staggering situations. Teka tutiomba gutanga teka tutiomba kulingwa ibirutani lakini tutebati gutanga kire mantu jara gutanga teka tutiomba gutanga lakini ndiuga muthikeria mutegeri wakwa tutebati gutanga kire mantu jara gutanga ntije mbio ewe kurutete lakini Biblia iruga atire na Ibrahimu atatangatangire kire wetekyo bo murungu gukurukira kugia nkanja lakini ari na wetekyo bo nene akiejaga mwathani ukumyo. Biblia iruga verse 19 ata wetekyo bo ebo tathirire inya na ata tegere mundu joro akwete ena miaka igana kai uria sararira yakwete ewire kwete ona aringite miaka igana mbuga mwekuru akinya 45 years tumeta menopause akinya 90 tumeta ata ninga tumete menopause lakini nya miaka 90 menopause ijere sara atakiraga augaga iyoma lakini kwe murungu waugere iyoma mantu yakaraja kwete iyoma uri akoire kwete lakini mwathani murungu ende mwathani murungu ali nainya ule waugere ali nainya kuthithia na ndikira mutegeri wakwa kinyaga irio ga kinya uigwe wetekyo bura wirane bura murungu akwirireje kabutithithika wo wethira ugna nkanja na wirane ukagea na nkanja na ro kwere wirane ganchokerie kairi kinyoke ja kwithira wina nkanja na wirane bura murungu agwikirite ukagea nkanja na ora wekire wirane ura wekire. Now if you doubt the promise, don't doubt the promise giver. Kinyagwa kinyate birutani bieja untoboja ire ukarorerwa mundune bura murungu akwirire werune gatigate ka mundu jwo toro ukarorerwa mugambo jura murungu aririe werune
Jesu okuga birutani oriri aito bawe ina witikyo bwenu bore neki abore ina witikyo bore mugambo jwa Jesu jware atire tune rotero aronge ko inya birutani bieja Jesu mugambo jware jojo tune rotero aronge ndekwera ojo gute muntu Jesu era tune rotero aronge worokereriene kanchokerie kaire gute muntu Jesu era tune rotero aronge okinya gatigati orokera kethia na kwirite tune inya birutani bieja gwatira utetoro Biblia eruga na tata ngatangire ini na gwatirire witikyo kwina witikyo Murungu akwete irigira mwathani Murungu witikyo irigira baba uri okwaririe irigira Murungu ra waugire iyo matata thithika umegite iri kurukite miaka 20 miaka 25 Murungu na akwaririe withine na ndo imwe kuru mukuru Murungu na akwathiria kwa kioneki na kwa iroto ini bitomba gukinyanira ndikwira ogatanga tiji mbieu ende ugatanga gwatira ari Murungu na baba no mwenenya utionto bwa murema baba na jombaga utionto bwa murema bunka ke Murungu weka wetikyo bwawe kewe Biblia eruga atire verse 21 etikitie gutina nkanja wirane bura Murungu amwere uri omwere wirane ari na inya kubuthithia uri omwere wirane kire kiaete Abrahamu ochamba augaga atire ni uma miaka 25 ni kurukite lakini ndi na uma na antena nkanja uri ompere wirane ari na inya kuthithia ndiuga thairi ogakinya muthia na wone wirane buno ko buigweri wa nkanja ukorirwa imurungu uri okwere wirane kirage tuikaga inya twitite na mbere kinyegi terabi urutani gia twika twitite na mbere thaira manto ya kuonania nthigurune o tutega ome manto rona jo tuinyire lakini ndene twina inya ikweja kwithira batwe twindene yetu twina uma ndene yetu twina inya ndene yetu twina ochamba ati Murungu uri wekire mawirane akombana na ndienda gukuroje muthikiria wakwa mbuga gotigintu kingi ukija kwithira tigintu kingi ndagwata mpumba gukwana kiongerekano yotoro mbona twe school secondary ndona gwigintu tweta Bansenbana mugambo jwa Kimiro nkalemo gukure indi yugago twajukia mukebe ndona twajwikira mwankine jukaya twajwika mpione jo akombochana tukauga ojo kira gatuma mukebe gukombochana ikweja kwithira inyerere yome igukiria inyerere ndene na ende enda gukwira ojo turone bwaku thairie inyerere ndene yaku igakirwe inyima nturaje yome gutina nkanja guturone bwa akombochana gutina nkanja mantu jako inyeria ikira ari mwathani irigira ari mwathani igore amwe nawe mwirigire oturone bobo gutinkanja kiwe ugete akathiria ndene yaku gatangika ukawitikyo ndigio kareka kebaeba ugataura kinya kiagatinya kingana irigira kiri mwathani wo augire ari na inya ya kuthithia Biblia eruga na aretikya gutinkanja wo augire ari na inya ya kuthithia aretikya gutina nkanja uri omwire wirane ari na inya ya kuthithia iyoma igukarakarite iyoma no irigirite Murungu iyoma no murombete ukurombo tuko ukuromba muthenya ndene ya Zaburi 30 mustari 5 Biblia kauga atire kiriro no kirare utuko bunde lakini kutheka ikujeta rokere kiriro no kithwe kiriro utuko bunde lakini kutheka ikujeta rokere kugwirwa ikujeta rokere amutegeri wakwa Hero TV ndena gukwira ugo rokere rwaku rokinya rokiri rururu ithari ari nene burure tukaiya ndeka 60 na hinde kwira ntuko yaku nio eje kanya gaku iko gaka nwirigite kuma ke Murungu ndiuga baba ari tayari gokwa tamburo kianjara yaku mbona wita supermarket ko kinto kuringana na mbecha ciaku witikyo ni supermarket ya Murungu ujuka yake Murungu kuringana witikyo bwaku wina witikyo narua ndero tamburo kianjara ya witikyo tugwatanirite na ugwe tutonye supermarket ya Murungu chiyo kirebiri okwenda ujuria tirore intobibya Murungu biujuria kabisa bya Murungu no achemene na ugwe gatrombe baba inkurombara mutegeri wakwa mwike jambe kana jamba nene njara yawe ya witikyo na witikyo bwaka tugwatana nawe baba chemane nawe chemane no batu bwawe chemane na mahitaji jawe kiriro kyawe gyokinyamuthia kuma na arua eje ndegitwa Yesu Kristo twaromba no chokia nkatho nioni waku Pastor Destiny za Kibundi ngikweraga mutegeri wetu karo wau irigira kiri Murungu kiwa ugere akathithia naririe werone kinya nande kwena mundu baba akeja kuthithia we waririe kibari neguru kinya kiguru nege otoro baba akaithia Murungu akutharime wega kya no tugibwawe bila karamo na ugwe kuma na arua eje muonka Kenya na Kenya amen.